Inggih, Om Swastiastu, Raja Semang alit-alit sareng sami, punapi gatra ring rahina mangkin, dumugi alit-alit sareng sami stata kenak lan rahayu. Ring rahina mangkin kecunduk malih sareng Pak Guru jagi ngicen alit-alite pepelajaran indik bahasa Bali inggian punika ring kruna. Nah, kruna sane kepelajaran melebos punika kruna polah. Nggih, makin lurus alit-alit piar sayang mangdada napi sani kepolehan melebos presida angin alit-alite imbo lincapang kawagadan utawi pengwaruhan alit-alit sareng sami. Nah, puniki napi ke alit-alite uning napi nika kruna. Nah, sira kani kantun eling napi sani ke bawah kruna. Nggih, kruna inggih punika pupulan suara utawi wianjana sane ngewetuang arti. Ya, kalau di bahasa Indonesia kan kumpulan huruf baik itu konsonan maupun vokal yang menjadi satu dan memiliki arti atau makna baru bisa disebut dengan kruna atau kata. Oke, kata kuncinya adalah pupulan suara utawi wianjana sane ngewetuang arti wau dados kebaos kruna nggih atau kumpulan huruf konsonan atau vokal yang menjadi satu dan memiliki arti atau makna itu baru bisa disebut dengan kata ya yang bahasa Bali punika kruna. Nah, itu pengertian indek kruna. Selanturnya nih, nah niki Bapak ngicen imbo alit-alite wonten gambar sampat nggih. Duaning puniki krunalingga niki sampat. Nah, puniki yen kepolahang wonten nak nyampat. Punapi carane ngemolahang kruna sampat puniki dados nyampat. Nah, pertama puniki wonten kruna sampat. Yen kepolahang dados nyampat. Es nika ring sampat nika kepolahang dados nyo. Nggih, peluluhan wianjana nggih sampat dados nyampat. Nah, niki imbo sani kaping kalih puniki wonten gambar arit. Nah, ngaler ring sampingnya wonten anak arit. Arit ini kepolahang punika dados ngarit nggih. Kata kuncinya yen kruna polah punika inggiannyane kata kerja nggih. Ngarit di ngarit nika sampun melakukan aktivitas nggih ngarit. Selanturnya nih wonten kruna nah puniki wonten gambar pacak alit-alit. Nah, ngaler wonten anak pacak. Nah, sekali niki pacak yen ing kepolahang up nika ring pacak nika luluh dados nih. Luluh nika kegentosin antuk. Nah, pacak dados macak. Nah, sanecen kuna polah niki. Nah, sane kuna polah nika pastika sampun macak nggih. Pacak punika krunalingga yen ing kapolahang dados nyane macak. Nah, puniki melesiki Pak ngicen imbo gambar. Nggih, benten gambar. Nah, benten anak ngambar. Nah, gambar krunalingga nyane gambar. Yen ing kepolahang punika dados nyane ngamar nggih. Ab nika ring gambar nika keical utawi diluluhkan diganti menjadi eng. Gambar dadi ngamar. Nah, punika imbonya nih secara umum. Nah, dan pitakennya nih dados bisa kenten Pak Guru. Nah, sane mungkin terus telebang siki-siki nggih manggone alit-alite sayan-sayan ngerti. Sadurungnya nih puniki wonten kruna basa Bali nganutin wangunyane atau bentuk katanya. Niku kekepah dados 5 dumun. Nah, niki Bapak ngicen pengertiannyane siki-siki dumun nggih. Nah, ring kruna basa Bali nganutin wangunyane utawi bentuk kata niku pertama wonten sane kebaos krunalingga atau kata dasar. Nah, pinika krunalingga inggih punika kruna sane durung oleh wowohan. Inggian punika pengater, pengiring, minguah seselan atau kata yang belum mendapatkan imbuhan, baik itu awalan, baik itu
sisipan maupun akhiran. Nggih, masih dalam bentuk kata dasar. Nah, niku kata dasarnya nih kebos kruna lingga. Sane kaping kalih wenten sane kebos kruna tiron. Nah, kruna tiron puniki kata berimbuhan. Kruna lingga kata yang belum mendapatkan imbuhan, yaitu kruna tiron puniki kata yang sudah mendapatkan imbuhan. Tapi nika kruna tiron. Kruna sane sampun poleh wewahan inggian punika pengater, inggian punika pengiring, miwah seselan. Sekali contoh Bapak ngicen kruna lingga nyane jalan kita. Nah, kruna kelingga jalan yening dados sang kruna tiron boleh pengater mah dados nyane mejalan. Nah, yening wonten kruna mejalan punika sampun janten kebaos kruna tiron. Yen jalan menten sampun pastike punika kebaos kruna lingga. Nggih. Nah, sane duran kata dasar belum mendapatkan imbuhan, yang kruna tiron sudah mendapatkan imbuhan. Nggih, baik nika di awal, baik nika di akhir maupun di tengah. Nah, nomor 3 wenten sane kebaos kruna polah. Tapi nika kruna polah. Kruna sane sampun poleh pengater anuswara. Nah, kata yang sudah mendapatkan pengater awalan anuswara nye, en, eng. Nggih, yen wenten kruna polah mempengawit antuk nye, en, eng atau kata kerja yang berawalan huruf nye, en, eng nika pastike sampun kruna polah. Nah, bos nika jagi aturan Bapak mangdane alit-alite waget ring kruna polah puniki. Nah, niki gambaran secara umumnya nih. Nah, mulai siki wenten kruna duwi lingga. Nah, nika kata ulang. Nggih, kata ulang wenten kruna duwi lingga, sama lingga, duwi purwa lingga. Nah, nika kruna duwi lingga. Nggih, kata ulang. Lar wenten sane kebos kruna satma. Kruna dwi bina eka suti atau kata majemuk. Nggih. Nah, nika pah-pahan kruna basa Bali nganutin wangunnya nih atau bentuk katanya nih kepah dados 5. Nah, sane mangkin kepelajahin punika kruna sane kaping 3 puniki. Inggian punika ring kruna polah. Nggih. Tincapang malih. Kruna polah inggih punika kruna sane sampun kapolahang utawi kruna sane sampun poleh pengater anuswara nasal nye, en, eng. Nggih, kruna polah puniki mesip sekadi kruna tiron. Nah, kruna polah puniki adalah keturunan dari kruna tiron, tapi mawenan turunan. Nah, kruna polah puniki patah poleh imbuhan, nggih, pengater nye, men, eng. Yen kruna tiron nika kruna sane poleh nalar imbuhan inggian punika pengater, seselan, pengiring, sekemawon yen kruna polah niki pengaternyane wantah anuswara nasal nye, en, eng. Nggih, nika pengertiannya secara umum. Mangdane saya nincap. Nah, sane mangkin wenten sane kebos kruna polah talawiya. Sane nganggen nye puniki. Nah, rumus CJS dados nye. Tapi nika rumus CJS dados nye. Nah, rumus puniki seluwih kruna lingga kata kerja ya, kata dasar dalam bentuk kata kerja sane berawalan huruf C, JS punika dados kepolahang nye. Contoh cak-cak nika ring C dados nyaca. J jagur dados nyagur. S sauk dados nyauk. Nah, punika contoh kruna polah talawiya sane nganggen nye. Seluwih kruna lingga kata kerja yang berawalan huruf C, JS dados kepolahang nye. Sane kaping kalih wenten kruna polah osteo sane nganggen rumusnya nih PB dados tapi nika PB. Nah, seluwih kruna lingga kata kerja dalam bentuk kata dasar yang berawalan huruf P ataupun B dados kepolahang Contoh wonten pak-pak kering P dados mak-pak. NB bes-bes nika dados bes-bes.
nggih. Selanturnya nih kaping 3 wonten kruna polah dan tio sane nganggen en. Rumus padah naler DT seluwih kruna lingga kata kerja yang berawalan huruf D atau T dados kegentosin utawi kepolahan dados nyane en. Contoh ad niki dakep dadi nakep, tulis dadi nulis. Nah nika contohnya nih cen Bapak nemun siki. Naler wonten sane kebos kruna polah kantio sane poleh eng. Nah puniki rumusnya nih wonten konsonan, wonten arda swara, wonten swara. Nah tapi nika semakin tincapang dumun siki-siki. Nggih nomor 4 puniki menebos Bapak ngicen penjelasannya. Nah pertama puniki kruna polah talawiyo sane nganggen nye. Rumusnya nih sekali wawu CJS dados nye. Tegasnya seluwih kruna sane mapangawit antuk CJS pacang kepolahan dados nye. Umpami puniki cegut dadi nyegut, cacak dadi nyacak, jemak dadi nyemak, jagur dadi nyagur. Nggih eringan puniki kruna nyane kapolahan wonten peluluhan ring wianjana nyane C dados nye, J dados nye. Sekadi rumus nyane CJS dados nye. Nggih. Nah nika sane kebos kruna polah talawiyo sane nganggen nye. Sane kaping kalih puniki wonten kruna polah ostio sane nganggen em. Rumus PB dados em. Tegasnya nih kruna sane mapangawit antuk PB pacang kepolahan dados em umpami. Nah kruna puniki harus kruna lingga yang bentuknya adalah kata kerja. Nggih. Pak dados makpak, pukul dados mukul, bis dados bis, bang dados mang. Nah nika inggian ring kruna polah ostio. Selanturnya nih wonten kaping 3 kruna polah dan tio sane nganggen en. Rumusnya nih DT. Tegasnya nih yening wonten kruna mapangawit D utawi T pacang kepolahan dados en. Umpami duduk, nah adnya nika polahnya ini dados en, dadosnya ini duduk. Dingah yen kepolahan dados ningah. Tulis yen kepolahan dados nulis. Tunas yen kepolahan dados nunas. Nggih. Nah nika inggian ring kruna polah dan tio sane nganggen en. Rumusnya nih DT. Wonten kruna polah kantio sane poleh eng. Nah rumusnya nih puniki wonten konsonan nggih seluwih kruna sane mapangawit eg sareng ek nika dados eng. Nalar arda swara ya l w r nika dados eng. Nalar ring swara a i u e o e nika dados kugentosin antuk eng. Nah tegasnya nih kruna sane mapangawit antuk G utawi K suara A I U E O E miwah arda swara ya l w r pacang kepolahan dados eng. Nah umpami sekadi contoh G rumun gas dadi ngas-gas, kedeng dadi ngedeng, abut dadi ngabut, ilut dadi ngilut, uwe dadi uwe. Nggih. Nah punika ring krana polah kantia sane poleh eng. Nah lulus alit-alite dados rereh nika contoh sane lianan nggih. Lianan saking contoh sane Bapak Icen puniki. Nah punika alit-alite dados nagingin ring buku latihannya nih. Nah nika alit-alite karyanin krana polahnya nih inggian punika nye, em, en, eng. Nah nika alit-alite rerah kruna nalar dados rerah imbe ring internet nalar taken sareng reramo sareng sawitra nggih blik bagan nika rerah contoh kruna polah sane tiosan. Nggih, contohnya nih sekadi wau sampun keicenin. Nah nalar rumus nika sampun keicen mengenai alit-alite dangan.
ngarianin contoh kruna saneliana. Nah puniki contoh non contoh ilustrasi. Nah ring gambar 4.1 contoh kruna pola nika nyemak. Santukan kruna nyemak punika poleh anuswara nye. Saking kruna lingganya napi nggih jemak dados nyemak. Nah nika sampun nyemak dados nyemak. Nah ring gambar 4.2 niki wonten contoh non kruna pola. Nah, jemak nunuding manten niki. Santukan wenten kruna lingga manten nenten poleh sane kawastanin anuswara nggih jemak nika kruna lingga. Yen sampun nyemak nika wenten kegiatannya sudah diambil nika sampun kebaos kruna pola nggih ring jemak dados nyemak. Gambar dua orang punika kruna pola, gambarane betenang kruna lingga. Duaning durung poleh pengaternya nggih. Ke contoh non contoh ilustrasinya nih. Nggih, alit-alit wadah sapunika pepelajaran ring rahinane makin umugi napi sane izin Bapak Ibu Presiden nincapang utawi memahami alit-alite nginginin indek kruna pola puniki. Nggih, terus alit-alite rarah kruna sane tiosan mangda alit-alite sayan-sayan uning utawi waget ring kruna pola puniki. Nggih, berarah contoh kruna pola punika nenten tios cingaken manten ring wewidangan alit-alit sareng sami. Nggih, ring kegiatan observasi diri puniki wenten ring. Tapi wastane yen ngenahang barang suwun ke di dhuwure dados nyuwun. Nah, yen ngenahang barang ring cangkem ngemu dados ngemu. Yen ngenahang barang niki metegenan dados tegenan. Nika contoh-contoh nggih. Sehingga manten ring pewidangan kata kerja alit-alite serahina manten. Nggih, alit-alit sareng sami mangda sapunika Bapak Presiden ngaturang materi dumugi wonten pikeuneuhnyane. Naler menawi wonten iwang atur Bapak Menas Agung Rana Pengampura pinaka pemuput atur sinep Bapak Antuk Pramusanti. Om Santi 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 Om. Nggih, rahajeng melajah.